Aikari a ituura ria Juja Farm riu mari na mwihoko ati ni marihotaga kumagara na gucoka na uhuthu amu barabara ya kwao ikoretwo ikimatungia hathara na kigiriko. Ati ungigathurwo bareno no mwako gathondeka, ungigathurwo kundu guku gekira mai, maundu macio meri mo maundu mari aki hediria twathuragwo twerirwo ni aikari a guku. Kuringana na muonjoria uria uhetwo kandarathi ya gwaka barabara iyo aratanya kuhuthira mwaka umwe na nuthu kurikia wira wothe. Your Excellency gutire mwaka umwe wa githurano uri weko campaign barabara ino itagutumirwo. And what is important ni ati hari mwaka waku wa keri barabara ino woka kumirugurio muthi na nijue gukinya mwaka ungi turathie barabara ino itu ukuraidika. Ino ni imwe ya barabara iria cianatuma muingi utabanie mirurungano ugikaya gutiganirio, no riu hari na mwihoko ati thutha wa gweterera kwa ihinda ni meguteithika. Handu-ini ha Inooro TV kuma Juja Farm kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.